Ngaphakath ngisho ungonile kumele wasome. Bese mlotshile. Also, it's about the big the biggest score. One course of the footies. Yes.
Ngiyajabula kakhulu Esgodlweni sase-Swati kwesengonyama Umswati Ulomakhathakhatha kasokuza ulomakhathakhatha shimi yakhe umfefu wakisasemsaseni umbebebe ngikuthile kwabhayibheli
sasibona labantu kulandele Sindusise.
Endlovazi sonke lapha kaNgwane sibongela kakhulu uShembe abe nathi bunanzi ngathi ngabe akusapheli ungathi ngase sakha amadwolo khona la bonanzi ukuthi awu asisahambi ngikhumbula lelinye ilanga eBhayibhelini khona beba empini wathandaza umfundisi wathi awunkosi ngicela ubambe lelanga lingahambi ngicese netitsatama nathi sesifisa ukuthandaza ukuthi ngathi ngasibamba ngabamba lelanga stop jabula kube mnanzi nje bakumnanzi kepha awu Shembe wenda umsebenzi lomuhle kuleso mthandazo itolo sibe nani saligwaba nani kwaba kuhle namuhla naku nilgwaba ngelisiko lokuhle usebenzisa isiko le-Afrika ngoba uNkulunkulu bonke abantu wabapha indlela zabo zokuphila nasi ke lapha kukhombisa ukuthi ngelisiko lakithi singavele sibambe sithandaze uNkulunkulu awu niyibambile maNazaretha awu njoba konke kube kuhle nebunanzi kwaba kuhle nani nibikile ukuthi awu wonke umsebenzi uhamba kahle ngiyayibona nemvuna lapha kuvuka lisinga kubonala ukuthi awu cha nemvala konke kuhambe kahle sesithandaza ukuthi nani noma senihamba njengoba nendlela yinze emakhaya kuhle kuhamba kusakhanya sifisa bona ukuthi nihambe kahle kakhulu uNkulunkulu anibusisa asibusise sonke maNazaretha siyabonga
Famile njengabe ngoma sesaba nemsakada.